Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 21. Di mo ikaskaso ti amin asawan dagiti tattao. Taamangan no manggag mo ti adipon mo amang ilunlunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Kinapudno ken biag. Mareng, addaman ladamagakan ka? Anya dayta? Nadamag ko lang amin daytoy kadagiti agi istorya dito'y lugar tayo. Kat kayat ko ang maamuan ti kinapudno. Anya aya dayta nadamag mo? Apay, pudno ka day ang makidenden na ni Roxanne iti boyfriend na. Nakadamagam iti dayta. Dita nga rod kantina. Dayta mo't ti pagtutungtungan da. Patpatyamot da kita. Ay, awan laam mo da nga aramidon, no di ti pirgen da ti pada da tao. Ay, sapay ibagbagada a pamilya do gayam jay simurutan na. Isumot gayam asaan ko na makitkita ni Roxanne nga agaw awid dito'y balayo. Oy, Meryl, lunch breaken. Tumakder ka ditan tamapantamanganan. Kumikita man ang dagiti office mates ta dita bangir nga office, oh. Aywan, apay man nga tan. Agkit-kita daman siguro na iti ipulong da kan ni boss. Ay, dagitapay matikunam. Ay, apay dagita at tao. Awan samot maaramid daan na saya at itibiyag na. Hoy, ladies! Anyang iter aramidin nyo dita? Umay kayon! Tayin-tayon mga ijay kantin. Saan kami amapan mangan ijay kantin? Ay, wen, ijay kami laangan turo-turo amapan mangan. Taapay manen? Ay na! Isal-salumi na yung manen da kita pagbagiyo. Ay, pag-iistoryaan da kaming sa manen dagiti office mate tayo. Wen nga rod? Kita-kitaan da kami kat. Hala, sumurot kay kidi kanya akon, taibagak ti ibagbagada. Dakay pailaan doon ti makamoy ti lunch ko itangal daw, ah? Sapay nangi na dito'y nangipanam kada kami a restaurant. Ay! Ala, saan na bale? Takasusweldo tayo mat idikalman. Hoy, ayaban yung waiter a pogi, ta-order tayon. O, sige. Ibagam nga rod kada kami, dagiti ibagbaga, dagiti office mates mi kada kami. Ay. O, nagkari ka nga ibagam amin kada kami. Kat isumat. Ibagak amin tapno maamuan yun. Ay, naawa nanak itiganas ng agtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko kini Ronald. Pudno nga ta amin dagiti nga imbagbagana. Day tamat nga rod ti pampanunuta. Agasam man. Oray gayang pan nakaladla daw ta iti trabaho. Dakkel nga isyo kadakwada. Ay, sapay ka na yun nakamala daw asumrag. Kasanumat ngamin asaan ta amala daw. Kat nagadayumat di boarding ta dito'y office. Kan, kasta unay ti traffic no itibigan. Wen nangruna itan. Tatartarimaanan da di National Highway. Ay, isyo pa'y gayam kadakwada ti kinalukmag ta. Wen nga rod Angam, anya ko mga iti bibiyang dagita at tao no nalukmag ta. Pati pimples ko, pag-iistoryaan da. Katsyak ngay, double chinak ka no. Makaparurod. Amin gayam, madlaw da. Ket tidakes na. Dayta ti pag-iistoryaan da no kasta nga aguurnong da. Agawid aksan? Anya nga agawid asasawam? Kasla saan ako na makapagtrabaho? Gapo kadagiti nangag ko. Saan nakasumrak inton bigat? Agawid akman tapno mailiw-liwag ko ti sakit tinakam ko. Kasano akmat ngay? Inton sumarunukan ton nga agabsent. Umuna akpay, tani. Permiti stress amarikrik-nak ita. Sumro pa yan ti migraine ko. Nay, Roxanne,
Kalat kamot ang nagawid. Ay, makapa-stress iti trabaho nanang. Umayak man ang ginana. Paka-stressam kumakat agtugtugaw kayo laang mati di opisina, yo. Pudnong agtugtugaw kami laang. Ngam kasla kami agaw-awit itinadagsen abato. Gapo kadag iti makapa-stress akatrabahuan mi, nanang. Sa bagay, nasaya at matket di ta nagawid ka. Tayo din na minsan, imay dito yung balay ni Antim Trining. Anya man ang tiim may impadamag day taachis mo sa akabsat yu. Amom ka day, agdandan na kayo gaya man iti boyfriend mo nga ada asawa na. Anya, ay unay mat day taadamagan, nanang. Ay, isuka nun ti damag dito yung lugar tayo. Pudno aya. Nanang, nabayagan ang nag-break kami kin ni Kenneth. Isuka no asaan kan nga gaw-awid dito yung lugar tayo. Kat, agburbur di nga. Apay akas nga iti bagbagada. Apay, pudno aya a pamilyado ni Kenneth. Iso nga rod anakiwin na swasakan kwa na, nanang. Tanaamwak nga addan pamilya na. Ay, unay matanda kita akaruba. Tila istoryaan da. Ay, amomatan anapalaw-lawan tayo kadag iti chismusa. Kunak numakaina na at tanagawid na. Ad damit gayam ama istresak dito'y balay. Oh, Meryl. Apay nga absent di gayem mo, eh? Nagawid nga min. Ay na, amom na niya tibagbaga dagiti office mates tayo at chismosa. Anya manan? Nag-date da kano ka ni Kenneth. Kenneth? Ay na, duwagayam ti anak day jay. Sa bali pa'y ababae di maysa. Kita man lang agpaiso ti chismisan niya. Apay, saan ka di apod ti imbaga? Ay na nabayagan anagsina da Kenneth kan Roxanne. Os? Apay nga ibagbaga dagiti office mates ang nakita da idang agdi-date iti park. Ay, daytan ti jak mo. Nagsinublan da nga ta. Kat binagbaga akmat ni Roxanne aliklikan na day siya alalaki. Wah, see? Di mo pa unay am-am mo, jagayem mo. Kasi nuno may agreklamo ti asawa na. Maamwanan ang makirerelasyon ni Roxanne iti ada asawa na. Ubayak man makikapay, maring. Mabit laang ta ibagak ka ni Roxanne nga agtimpla. Nagawid ni Roxanne. Agsubliman kay din Ay, nasayaan mat takasaritak man. Ay, Jack kaya dagiti bang mangag kong istoryaan di ta kantina, may papankan kwa na. Wen tapno malawlawagan ti ame. Lumagasa ko mga agkape di ta kantina. Nga may dinangag ko ti pagsasaritaan. Ti malikuda ko na, tamok at chismis manan day jay. Ay, wen nga rod, uncle. Kung kumpormimat nga istorya ti agwarwaras dito'y lugar tayo, manipod awanak. Kasla nga may niti may sa akayaw, no ando ti bunga na. Kayat da abarsakin. Agpuno ka man kanyak, anakan. Puno ka day, timang mangag ko ang maipapan iti day jay a boyfriend mo. Saan na pudno day ta, uncle? Imbreak ko ni Kenneth, katawanan komunikasyon mi. Nasaya at matnukas ta. Asikan tinang liklik, iti pakadadailan ti biyag mo. Diyak man amo, no apay akay kayat daklat ta nga iaramidan iti istorya. Kat diyak mat idaan anuan. Amom, Roxanne. Mabalin ang maimpluwensyaan ti panunot mo. Kadag iti mangmangag mo sayang guseng. Mabalin ang madadaal ti kinatao ma. Wanang kan, mamati ak iti dayta. Iswati rumbang aramidem. Liklikam langan adenggen. Ado dagiti nasasaya at nabanag. Ang mabalin mo adenggen. Saan kat adagita ang makadadaal ken ka? Wanang kan, kat agyaman ak iti dayta apang magbagayo kanya. Tinasken. Awan ti madingar aramidem iti padam a tao. Bayam lang idang agistorya, kontrakan ka. Ay! Si kakadiday ta, Roxanne! Si ka talaga, Ronald.
Siyak dito siyempre. Ay na, nagpapukis ka ngamin. In fairness, bagay mo ti barbaro a hairdom. Agyaman na. Ay, nagsapa ka asimrek. Wan atap na sa andak nga intrigaan dagiti office mate tayo. Sinapsapa kung tinagriing tapno oray traffic. Saan nakamaladaw? That's my girl. Ala, agtrabaho akon. Tama nga no addan tumanon nega nga ibaga dagiti daduma dit na. Okay. Kasla aglaladutak nga agtrabaho. Danda ni Jack pa yan kayat ti sumag. Taapay manan. Kasano? Saan lata sumardang dagiti office mates ta asumanao? Ay, madan. Ay na, saan ka ngamin nga agpa-apekto? Apay adanggam ngamin dagita ibagpagada. Saan kan nga apektado, friend? Kat no si kati kaadwan na ngayon intrigaan da. Saan itan, friend? Jack itulukan adadaulin ti asino man tinapintas ng estado ti panunot ko. Ha? Si kakadinday ta, Roxanne? Amom no anya ti rumbang adenggan ta? Dagiti napipintas abambanag. Dagiti positibo. Nagbasbasa kan samat ka dagiti articles, Iso akas ta ka ita. Katwan nasaysaya at laangan day ta. Ngamjay agdengag ka dagiti makapaliday nga istorya dagiti sabali. Isumat lagayam, nagpapukis ka pa yan. Saanin nga atidog ti buok mo. Tapno saan da nga ibagbaga akas laak bakit. Kan? Nasapa ka pa yan, asimra. Nagkunamat. Ni Ronald. Day tatim pasabat na kanyak, itay simra ka. One friend. Simple lang ang mat. Maturo ka iti masapa. Tapno makariing kamat iti nasapa. Sige man, tuladak man mo't day tangar aramidam. Tapno masapa akmat, inton bigat. Mareng, nagawid gayam ni Roxanne. Wan, imay mo't imiliw Nakita kayo kade? Adak, ijay kantina, idi nagkita kami. Iso ngamin, ti pag-iistoryaan da. Anya man ti isyo maipapankan kuhanan. Ay, jay nga rod pan nakidan nana. Ay, jak mo't nagdamag kan kwa na, taamok nga agap apura. Saan mo't ngamin apod no dayta, maipadpadamag? Ay, na yun Ay na, di mula amok. Apay, inal daw ay amakitkitam ni Roxanne, tapno ammom dagiti aramidan na. Nasaya at ababae ni Roxanne. Patsyak amas pilyen na ti agaramid iti nasaya at ngam timaday. Sa bagay, kas maobserbarak kat saan nga apektado ni Roxanne kadagita at chismis. Tay dilimbabas ije kantina, nakaisampay anang payapay kada kami. Saan ka di arumbang akas ta ti reaksyon na? Ay kunak no umay na pagsasawan. Kan ipungot-pungot dagiti chismusa nga awan maaramidan na. Sana kasta ni Roxanne akaanakam. Ala, bayam dagita chismusa, no kasta ti pakaragsakan da. Roxanne, apay ngay, nagadumat a paperworks nga intadakan ka nga aramidam. Wan nga rod. Kasano nga taamalpas ko dagito Feeling damat kat Wonder Woman ka. Ay na, bayamon. O may kamankit di tapag tinulungan ta. Tulungan ka? Katun tamo, kastoy matlaang ti aramidan dakin ka. Kat inton mapasamak day ta, tulungan kan tumot. Ay, wanan niya. Naskan lang agtinulong ta. Tapno mabibiit amalpas. Wan, ag-overtime tan. Wan O sige, rugyan tangarudan. Tultulungam gayam ni Roxanne alagpasan ti trabaho na nga intadakin ko na. Wen takaasi mo tigayam ko no baybay aklatan. Ay na, baybay amon nga aramiden na nga agmaymaysa. Taapay mo. Kano kakadakas na kita ibagbaganakin ka no nakatalikod ka? Ha? Kas kumaitian niya?
Kwa kano, imot ka agayem. Ibagbaga na ti kasta? Ay na, kanayon si ka. Nabayagan nga kadkadwa kami. Nabayagan nga gayam kami. Ang kasta lagayam ti ibagbaga na itiliklikod. Ay, bad friend day jay. Iso ano siya tisi ka, di mong tutulungan. Bayam amarigatan, tanusan na amalpas day tatrabaho na, ikatenda adagos. Saan ako nga overtime pa Roxanne? Ni, taapay. Di na kun kayat atulungan. Masapul ngamin nga agawid a kadagos. Sapay malmalpas tandagiti paperworks ko. Kabailam nga ilupas dayta. Kunak man, no lupasan ta. Sige, agawid ako. Ni, apay nga takal na at anagbaliw ti panunot ni Meryl. Anya tinapasamak kan ko na. Ay, kunak man no ag-overtime ka akadwam ni Roxanne. Agawid ako. Anya, naka-Ameriskan. Usa rin nakalang day babae. Wen nga rod, agyamanak iti panangibagam kanya ka. Di adan kadwa nga agawid. Bayam ni Roxanne, makaamo iti biyag na. Hello? Roxanne? Meryl, tenga tirabi ka nga umawag. Apay ngagsangsangit ka. Intaray mininanang mi iti ospital. Anya, kasanon. Sa anak pa asumrag enton bigat. Mabali na sigaw pa lang ti mangilupas ka iti trabaho. Ay, katwa na. Sure. Di ka madanagan. Bantayam lata ni nanang mo. Sigamat lagayam ti makatulong kanya. Apay, adda ka di sa bali anam na maam. Kunak no matulungan nak ni Ronald. Ni Ronald? Ay na, friend. Kasla di mo amo ti ugali day dya abakla. Amom, nasaysaya at aliklikan talaangan ti makigayam kan kwa na. Tasaan anasaya at dagiti ibagbagana. Wen nga rod kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Kayat na adadaulan? Wen, istorya tukan ka, into nagsubliak iti trabaho. Sige, friend. Urayak ti panagsublim. I started to cry. Ay, girls! Kumusta kayo, Busy kami ka ni Roxanne. Pudno data. Kas makita mat. Nagado ti paperworks iti lamisaan ni. Ay na, ada ko maibaga kada kayo. Saan mo ko man asabidungan ti panunot mi? Naragsak kami ka ni Roxanne. Kat di min kayat adenggan no anyaman dagiti ibagam. Nagkikiljoy kayo? No negative data nga umay mo istoryaan. Bebe amon, ingkalaangan istoryaan kadagiti office mate tayo ang mahilig amang perdi iti padada at tao. Panawan kay manlaangan? Kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Saan tamat nga itulok, friend? Una, friend, kita, amutan ti pudno nga ugali na. Liklikan adenggan dagiti dakes asasao. Tamakadadaal iti nasayaat a panaglalangan. Liklikam met asarsaritaan ni kaarubam tapno naan nayas latta ti inkay panaglalangan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 kan 2. Laglagi pam tinamarswaken ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biyag. Mapasamak daytoy, intun agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biya. Ay, awanan bakit? Talaga kasapulan amapan ko ipavulcanize dagitoy duad dalig ti tricycle anaplat. Ay, unay matdaytan, tadwa pa'y adalig na tinaplat. Rumbang ngamin ang masukatanan. Tani, napayagdan. Kat kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugar. Adda, aguraya ka. Apay kid din nga awan. Oh, ada sumungad alugan, para amon. Wan bagat. Para! Para! Eh, apay nga da kayo dito eh. Ay, nay, si kamot gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Agat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, ada samsambutan mi ijay ili. Mala daw kamin. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan aging gayjay ili. Pabulkanize ko kumadag iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalain? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti awan pagtugawam. Mang para kan iti lumabas alugan. Adumot kid iti lumabas into madamdama. Wen? Wanan manong. Anya pa'y nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, mala daw tan. Nawaya pa imati pagtugawan ni Eddie ko madita likod. Ilugan mo day jay akapsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamansyaan ti tugaw tilugan. Ikalamot na asyan kan kuha na. O di inlugan mo kuman. Tasya akong tibim ba? Anya ka to'y bakit ko na ya. Laglagi pam at tipinglaang tibingay mo anang gatang dito lugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan da ito'y kawas-wasing alugan ko. Ape, asaan na ka nga inlugan ni Manong mo, Roger? Awan ka nun ti pagtugawa ka. Napuno ka no. Ang nakitak mat. Kat awan mat tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilugan? Ala, bay amon. Apabaknang ni Manong Roger. Kat negosyante gayam di asawa na. Idinto tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiag ta. Wan nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan ta matlaangan ang masuksukatan? Karag-karagan. Imbaglaangan, talimabas ka, angkal. Addan pagluganak ngagpaili. Mapanak ko may jipangkagkaw. Kasta ka di, angkal. Ay, ura ibabanak laangan dita crossing. Pagpag na ako na mapan ili. Ay, itunod ka na. Napambara nga ba naggasolina? Tanda ni maibusti gasolin ka. Agyaman ako kasta, angkal. Limabas matita ni Manong Roger. Adda baro manan alugan na. Ay, pwede na kain lugan. Saan nga rod, angkal? Ay, unay ka na jakapsat mo. Udnaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa bali ti ugalinan, di na mo atulungan ang dagiti kasakulan na kakapagyan na. Diyang amin na asawa na, angkal. Naggapo, itibak ng apamilya. Ore ka baknangan. Saan nga gnanayon ti kinabaknang, nang runa no awan pamati da iti Diyos. Sigud mataman na kinisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, angkal. Apay, sa dino ti papanam? Inak makimisa bakit? Nabayagay na jak nakimismisa. Ay, jak pa'y malagipon tinaudi nakimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay, papanamaya bakit? Nalipata mun aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami. Kunakmeten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipay na ken kaday ta. Roger,
No idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong itulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod ka. Sika ti kayat ko, tapno oray sika, padasamat ti makisugal. Ah. Bareng sika ti agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Apay adi kag tagtagari dita. Napudot ti ulok, Roger. Ah. Di nakasarsarita. Dahita ka ti bagbagak nga epekto ti sugal. Nung naabak ka, napudot ti ulom. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang munto man. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adimakal nga kakabsat iti sugal? Iso adyak ammo dayta. Isardeng mo man day tilugan di tabang ko. Kanya man ang ti aramidan. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Agmauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta. Tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akmay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Amagadi kag paabakaw. Agriring cellphone mo. Ni, ayan nila kay kon. Kasungbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay! Umay ka man ditoy! Lakay! Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello? Ay, sir, agawid kayo kuman. Ay, Apay? ni Baby Julie, sangit a sangit. Nagano ti rashes iti bagina. Ay, jak amon anya ti aramidag. Anya? Agawid kayo kuman kan ni ma'am, sir. Ay, talaga ang madandanagan, ak. O sige. Amangan met numang rabrabak laang daygi katulong. Rashes lang, pagdanagan nan. Tas tapay lati ibagam tetrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasaknan ti anak ta. Ket trabaho na met amin. Agluto, aglinis. Kinuan niya pa'y ditan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti papasweldok kan kwa na. Sika, ada ka dito pasyar. Ay nga po, agsugal ka pa yun. Ikatek daygi akatulong. Iti kanito amaamuak asaan ngagsasao iti pudno. Rashes lang, kasta una yan adanag na. Ha, di ko namkit di, masadot nga agaw-awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Eh, kunadamat seryoso. Ay, unay mat daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, di ta, ti pagpatingyan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no domtang dagiti paggastusan, talaga anarigay. Sana bale, tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat, agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimit. Anya, namati ka itan, asaan namang rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywanam ti anak ta. Uston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarup mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agnanayon anaragsak kay ti biyag mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok iti biyag ta. Tsaka muna niya ti aramida. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditi biyag ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagik nga dadaga sa mapasama kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran da pa'y lahi nga din ko. Naadamag ko tinapasamag. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag tanakalagip ka din ko. Bayam Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararagda ti daras a panagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ko matakas ta. Makimismisa kakadipay, Manong. Saan nga ro din? Kas lang amin iranrana ni Manang mo atonggal Domingo. Nagaduti papaaramid na. Kasta?
Lapdanak na makimisa. Lapdanak pa'y apumasyar, ijayan nyo. Ay, unay matan tinasawam, manong. Napatagunay kan ko na ti kwarta. Di jusin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Ada ijay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Sino day ta ang kabsat na? Hindi, ma'am. Jay taga-baryaw. Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan? Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak ka ni baby. Apay, sino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaan am dayta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo, ti anak ni Manong Roger. Ay, uwan anak ay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga rod, kasimot jobing. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo, asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito'y. Mano ti daw-dawatin day takabsat mo akwarta, ha? Anya daw-dawatan nasasawam? Ay nasaan kan nga glibak pay? Amuklatan akwarta tiranta day taakabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan akwarta tiranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti ka nito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Ay, pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan angkal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinanggay tayo ngagkakabagyan. Ket gapu iti panagkaykaysa tayaw ngagkarkararag iti Diyos. Ambaw kadakkel a milagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamatiak mo't iti day tangkal. Nupay kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma, tadi ka maupay nga agtalaken ko ana, Uwan angkal. Ituloy mula tati pamatem kani Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko ken ka. Roger, agsangitan ni baby. Ay, uwan nga ron, bakit? Manipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta, bakit? Jak ipalubos nga dadakis ang mapasamak kan kwa na. Ala, babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na sayat ti anak ta. Sir, ikatendak ka din kas katulong yo. Binantayak mo't anaimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado ngamin ti as-asikaswak dito'y balay yo. Agungot mo't ni ma'am no sumangpot anagrugit dito'y balay yo. Di ka mantanagan manang. Di da kay katen. Kinapudno na, nagsarita kami ka ni ma'am mo, amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Pudno ka di dayta, sir. Uwan manang. Iso adi kag pampanunot unay. Ay, kahit kumusta ngay ni baby. Ay, amom sir, makunkonsensya ak iti napasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasamak. Tawan basol mo. Ay na, limag antirik nak iti dayta na ibagayo. Ay, wingayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet a makimisa. Ay, wingayam. Sige. Alat agigiddan tayo nga rodan. Isurot tayo ni baby. Ay, uray ka din ni ma'am kat sumurot met a makimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinangibaga manang. Ay, inak nga rodan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni baby.
Siya kung ti mga way, tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang ha. Agyaman ak. Ay na, sir, ma'am. Agyaman tain surot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla ang anak umay ti kastoy. Pasensya kan amanang. Tasaan da ka nalaglagip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong me. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi akada kayo, ma'am. Ay na nakaanos ka kada kami. Nang runa kanyak. Idinto ta nakaungungetak. Saan mo't, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo, manang. Iso napanunot mi. Nga umay tayo dito eh. Tapos pagyamanan da ka, ha? At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisan? Ay katuwan ma'am. Ay kayat ko Ay, ma'am, damagak man laeng. Ay saan na ko maakagura Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak. Babaan ka dagiti sasakot ti Diyos, manang. Ay, wen ma'am. Pudno day taan na ibagam. Ala, mangantay nga rodan. Kalpasan na. Bisitahan tayo da edi jibalay da. Ay, Sumurot ka, manang. ay, wen ma'am. Talaga sumurot Saan ka de, bibay? Sumurot ta. Na isang sangayan, kan naragsak ti biyag no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.